Emilia Larrea Sáez de la Lana de familia, agintariok, herritarrok, egun on guztioi. Txoria, Josean hartzek, okertz manau Donostiako aurrera, tabernako zerbila eta batean idatzi zituen letra horiek. Gerora Mikel Lagoak, herriko iakatu zituen, eta ni txoria maite. Kantu oder honekin guztiona da, kantu honekin eman diogu hasiera ekitaldi honi. Mila esker, arrasate musikariak mila esker irati eta Marta. Hoy, 10 de noviembre, nos hemos reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arrasate para recordar y reconocer mediante este acto a Emilia Larrea Sáez de la Lana. Ekitaldi honekin, Arrasateko udalak 2016an abiaturiko memoria eta aitortza bideari jarraipena eman nahi dio. Memoria berreskuratzeko eta Emili nor zan hobeto ezagutzeko familiarekin elkartu gara azkeneko egun hauetan. Decía que para conocer un poquito mejor cómo era Emili, para saber quién era, nos hemos juntado con la familia y hemos hecho un pequeño ejercicio de memoria. Y, bueno, eta gurutzek, Emiliren suiak, hauen familiaren oroitzapenak kontatuko dizkigu orain. Gurutzek, mesedez. Emiliri pasautakoaz ez da asko berbain etxien. Etxekuok egun horren inguruan oroitzapen eta sentipen desberdina dauko. Momentu desberdinetan harrapau gintxuelako. 1978ko azaroaren 15 eguaztena, Larreako baserrixen, Aitxe, Jesus Mari, ama, Kresentzia bizilaguna, eta haren alabia, Asen. Kresentzia, 2 hilabetez etxian ezin urten egon ostien, Larrea baserrira bizitan etorri zan, bere alaba ezpekin. Jesus Mari etxe aurrien euen amai etxeko lanetan laguntzen. Aitxe ordurako jubilaute etxe barruan. Inazio, seme zaharrena, autobusien etorren fabrikatik etxera bidien. Eta Joakin, seme gaztiena, zeutan euen soldauzkaitzen. Etxetik metro gutxira, Guardia Zibilen tiroketak entzuten hasi zien. Umiek, eskolatik eta langileek fabrikatik urteten zebitziela harrapatu zituen. Desde la entrada del caserío Larrea se veía mucho jaleo. Los tiros se escuchaban muy cerca. Y Emili entraba y salía de casa, fuera de sí, con miedo, pensando que los tiros y la pelea podían pillar de lleno a Ignacio a la vuelta del trabajo. No era fácil tranquilizarla. De repente, aquellos tiros que se escuchaban a las puertas de casa entraron en nuestro hogar. Emili estaba sentada en un banco delante de casa cuando una de las balas de la Guardia Civil le dio en el cuello. Otra de las balas impactó en la pierna de Kresentzia. Momentu nahasi horreitzen bakoitzak alzauen aineuen. Jesus Mari korrika ama besuetan hartu eta laguntza eske hasi zan. Inaziok etzera eltzie lortu egunerako, Aitxe ate hurrien topau eguen eta honek gertatutakoa kontautzen. Emili eskoitzan jaixo zan, eta urte gutxitara familia Mondraura bizitzera etorri zan. Hasiera batien errentan bizi zien. Aitxe jaunak Elman itxen eguen lan, eta Madalena Mandriak Errarte tabernan. Pasaron los años y la familia pudo dejar de vivir en alquiler. Había un caserío que les gustaba y estaba en venta.
y aunque no tenían dinero suficiente para hacer frente al gasto, el dueño del bar Herrarte, que apreciaba mucho a nuestra abuela, les prestó el dinero sin interés. Modu horretan, Larrea baserrixe gure familian etxie bihurtu zen. En los primeros años, en el caserío, había mucho trabajo. Tuvieron que realizar reformas, pero trabajando duro pudieron sacar adelante la familia. La abuela Madalena criaba cerdos, gallinas y también le pidió al abuelo que comprara una vaca. Gaztetatik Emili oso langile izan zen, izera garbitsu eta gozarixeak prestatzen zituen. Eta 13 urte zituela neskame fan zen, landa aldera. 22 urte zituela Jose Murgiondokin, San Prudentzioko Aierdi baserriko seme batekin eskondu zen. 17 urteko aldi eukien, baina Emilik ikaragarri maiteuen Jose. Mekaniko esan, eta kontu askotan oso jakitune. Hasiera baten Jose tailerrien ibili izan lanien, eta gero amatera fan zen. Baserrixen belanik etzan falta. Baserriko goiko pisuak konpondu zituzten, eta langilei eta familixei alokatu jakien. Emilik, baserriko lanetaz aparte horren ardura beuken. Larrean beti egoten zan jendia, kanpotik lanera etortzen zien langileak, hortuko barazkixiek edo arrautzak erostera etortzen zien herritxarrak. Emiliri jendiakin berbaitxie, honeietari lagunketie, jende hartien egotie maiteuen. Tenía una habilidad especial para conectar con la gente. Umiak ikaragarri maite zituen. Umesalia zan, eta umiek bazekixien arrautzak erostera etortzen zienien, Emilik beti gozoki edo galletaren bat eukela eurentzako. Emili y José tuvieron 3 hijos, Ignacio, Jesús Mari y Joaquín. Los 3, desde muy pequeños, se acostumbraron a ayudar en los trabajos de casa y solían ir de casa en casa vendiendo los huevos del caserío después de salir del colegio. Etxien euskeri esan hizkuntza nausixe. Josek Emili baino zailtasun gehixi haueken gazteleraz berbaitzeko. Alatabe, Emili semiek euskeri galduko teuien kezkakin bizizan. Etxien bizizien langileek gazteleraz itxen euien, eta eskolan be gazteleraz ikasten euielako. Emili emakume ausarta zan, zoriontzua lanian, umiak hasi, animalixak zaindu eta jendiakin harremanetan, hori zan bere bizimodua, beti aurrera inez. Fededuna zan, mesetara fan eta arantzazuko aldizkarixe irakurtzea guztetan jakon. Emili zutenien 52 urte zituen. Ordurako semiek nausixe zien, eta beretako denpora ateratzen hasitxeuen. Piztinara joaten hasi zan. Etxien ama zan, eta kalian Emili. Herrian oso ezaguna zan, eta hori garbi gelditu zan Uribarriko eleixan enzan funeralian. Ignacio amari oso lotuteuen. Berakin faten zan azokara, barazkifez saltzera, bestelako lanak inbehar zienien be, aman onduen egoten zan beti. Emili hilda gero jarraipena emundotzoarekin ikasitako danai. El apoyo que tuvo la familia por parte del pueblo fue impresionante. Mucha gente se acercó a darnos el pésame y dio dinero para misas. Fue muy de agradecer todo ese apoyo, sabiendo además que algunos otros no lo tuvieron.
Bereziki gogoan daukou Germana Gerreren familixak sufritutakoa. Germanen aitxe eta Jose Emiliren senarra San Prudentzio auzoko oso lagunak ziren. En ausencia de la madre, recayó sobre los 3 hijos continuar con los trabajos del caserío y cuidar del padre, que tenía una salud bastante delicada. Aman lagun batek, Maria Luisak, beti esaten neuen moduen, Emili, ze harro egongo zinen semiek familixe aurrera nola atara dauen ikusiko bazenu, eta ze ondo zaindu euen naitxe. 1982 urtean, Larrea baserrixe bota egoien. Baina gurasuek urte luzetan enjako lanari esker, familixak aurrera enjau. Emili, gaur 3 seme izateaz gain, 2 iloba ere badituzu, Malen da Aitor. Musikak eta hitzek oroimena pizten dozkue askotan. Eta familixen hitzek, oroitzapenek, Emili memorian gordezera eraman gaituzte. Eskerrik asko, Gurutze, hitz ederre hauengatik. Eta eskerrik asko baita Arrasate Musikaleko musikariei por prender el recuerdo de Emili a través de esta canción, Pange Lingua. Ekitaldiari amaiera ematen hasteko, udalaren izenean, Maider Morras alkateak hartuko dau hitza, berak udalean ordezkaritza politikoa duten 4 alderdiek adosturiko adierazpen instituzionala irakurriko digu. Morras Andrea, zurea da hitza. Emili Larrea Saez de Adanaren senide eta lagunok, udal agintari eta ordezkariok, herritarrok, egun on guztioi eta eskerrik asko memoria eta aitortza ekitaldi honetara gerturatzeagatik. 2016 urtean, Arrasateko udalak memoria eta bizikidetza lantzeko bideari ekin zion. Udaletxean, ordezkaritza politikoa zuten alderdien arteko elkarlana eta oinarrizko kontsensuari esker, 1996-2018 urteen artean,
herrian izandako eta Arrasateko herritarrek pairatutako indarkeriaren eta giza eskubideen urraketen memoria berreskuratzeko pausoak ematen hasi ginen. Egindako memoria, ikerketei jarraipena emate aldera eta hauek oinarri bezala harturik, biktima guztien oroimena eta aitortza bideari hasiera eman zitzaion. Por lo tanto, un año más, todos nos reunimos el Día de la Memoria siguiendo los pasos acordados por la Comisión de Convivencia en años anteriores. Conscientes de que son muchas las víctimas que se han producido en nuestro pueblo, hemos querido comenzar con el reconocimiento de las víctimas mortales, aprovechando para ello el 10 de noviembre, Día de la Memoria. El criterio consensuado ha sido la organización de actos de reconocimiento y memoria, comenzando por las víctimas mortales, como ya he dicho, que guardan estrecha relación con el pueblo de Arrasate, y siguiendo el orden cronológico en cuanto a los acontecimientos. Damos estos pasos desde amplios consensos, desde los derechos, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para que correspondan y corresponden a todas las víctimas. De hecho, queremos contribuir a reparar el dolor causado por las graves vulneraciones de derechos humanos causadas por la violencia de motivación política, reconociendo y contando la memoria de todo lo ocurrido. Debemos sentar las bases de que no vuelva a ocurrir, recopilando y ampliando la memoria de nuestro pueblo, porque tienen nombre y han existido. Izena duenak, izena baitu. Izen horietako bat da Emili Larrea Saez da dana. 1978ko azaroaren 15ean Guardia Zibilen bala baten ondorioz hildako arrasatearra. Emili Arrasateko Larrea baserrikoa zen, esan duzu bezala. Jose Murgi ondorekin ezkonduta zegoen eta 3 seme zituen. Ignacio, Jesus Mari eta Joaquin. Eskerrik asko gaur bihotzetik hemen egoteagatik. Emakumea, baserritarra, zen Emili. Ezaguten zutenetzat Emili etxean eta baserrian egiten zuelan. Herriko hainbat eta hainbat amandre bezala gertukoen zaintzalanak eginez eta etxeko arrautzak eta hortuko barazkiak saltzen. Emakuma eta baserritarra esan dugun bezala, gatazkaren lehen lerrotik urrun bizi zen. El 15 de noviembre de 1978 es una fecha que ha quedado grabada en las vidas y en la memoria colectiva de Arrasate. Por ello, es imprescindible realizar un breve relato de los acontecimientos que aquel día ocurrieron, para lo cual hemos aprovechado las fuentes que tenemos y por lo que hemos dejado, y por si hemos dejado a alguien fuera, pedimos desde aquí disculpas, ya que nuestra prioridad es siempre no causar más dolor. Como la memoria es algo dinámico, nuevas investigaciones y testimonios nos ayudarán a conseguir y a constituir una memoria más completa. 1978ko azaroak 15 eguaztena zen, ondo esan duzuen bezala, lan eguna. Egun horretan bertan arratzaldez, Komando Autonomo Antikapitalistetako kideek Atxabaltoko kuartela metraiatu zuten. Kaleko arropaz jantzita zijoazen hainbat agentek Arrasateraino jarraitu zituzten, eta tiro egin zieten. Kideetako 2 hil zituzten, Roberto Aramuru Uribarren eta Jose Mari Iturriotz Garmendia. Beste kide bat larribki zauritu zuten, Kike Zurutuza Odriozola. Eta beste 2 oinezko ere zaurituak izan ziren. 3 minutu igarota, Arrasateko hainbat guardia zibil agertu ziren bertara. Baina uniformerik gabeko guardia zibilak ezagutu ez zituzten eta tiroka hasi ziren. Jende asko zegoen kalean eta guardia zibilen arteko tiroketaren ondorioz beste 2 oinezko bala zaurituak izan ziren. Juana Martín Lorenzo eta Alberto Beltrán de Heredia Pérez. Anabasa horretan, bala tiroak Larrea baserriraino iritsi ziren. Bertako atarian ziren Emili, Jesus Mari semea eta Esperantza alabarekin bizitan joan zitzaion Kresentzia Bidaurreta auzokidea baita. Bala batek Emili lepoan jo zuen eta bertan hil zen. Emilik 52 urte zituen.
Beste bala batek alboan zuen presentzia bidaurretaren izterra jo zuen eta ospitalera eraman behar izan zuten. Los hechos provocaron ese día un fuerte impacto en nuestro pueblo, un fuerte impacto de nivel político. Peticiones de investigación pública y judicial, denuncia del exceso de violencia policial, se organizó una comisión de investigación a nivel local, hubo huelgas, manifestaciones y dimisiones. Pero no se castigó a nadie por aquellos acontecimientos. No hubo ningún juicio, no hubo investigación judicial. En unos días se cumplirán 46 años de la muerte de Emily por disparos de una bala de la Guardia Civil. Sin embargo, el reconocimiento como víctima de vulneraciones de derechos humanos no llegó hasta 2014, aunque fue solicitada muchísimo antes. El Ministerio del Interior español denegó la solicitud de reconocimiento de la condición de víctima de Emily, de nuevo dejando a las víctimas desamparadas y solas. Doakizue gaur hemen, berandu egi, akaso, baina bihotzetik, Arrasateko udalak eta herriak Emiliri zor dion oroimena eta aitortza. Memoria partekatu bat eraikitzeko ezinbestekoak dira Emily eta bere familiak bizitakoen aitortzak jaso eta partekatzea. Nor bere lekutik, bere kontakizun eta bizipenekin, sufrimendu eta adiskidetzarekin memoria plural bat sortu behar dugu, justu bat, memoria justu bat eraiki behar dugu. Estamos convencidas de que la memoria compartida de Arrasate necesita el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas para que las bases de la convivencia futura sean sólidas y justas. Esan bezala, izenak duenak izana du. Gaur, Emilia Larrea Saez de Adanaren izena ekarri nahi izan dugu, giza eskubideen urraketen biktima izaera aitortzeko. Eta doekizue, ekitaldi honekin, Arrasateko udalaren eta herri osoaren izenean, gure aitortza eta berari oroimena. Ekitaldi xume eta sentikorra bukatu aurretik, udalaren izenean, alderdi politikoen ordezkariek Inigo Arregi eskultore arrasatearraren eskultura bat eman nahi die familiari. Eskultura honen izena oroimenaren indarra da eta gaurko ekitaldia oso ondo irudikatzen du. Ordezkariok mesedez. Bukatzeko eta zuen baimenakin anekdota txiki bat
kontau nahiko nizueke. Ni neu, Larrea baserritik metro gutxira hasitxakoanaz, tijeraz, asko ezautuko duzue, bertakoenaz, parekue. Eta gogoen dauket, 7-8 urte edo eukiko nituen, aitxai galdetu notzela. Jo, aitxa, guzeratik egare bizi, olako baserri baten. Neu biziko nintzak, hemen herri erdixen, olako baserri puska bat, eta aitxak, baserri xat norena zan, eta zer gertauka kontatu usten. Ume batek kontabalak jako moduen, klaro. Baina horrek, eraman nio niri bai, buruei buelta batzuk emutera. Urte batzuk pasauzian, eta gure fisonomia aldatzen den bezala, herrixan fisonomia aldatu zen, eta baserrixa bota izan, eta gaur egun Larreako etxeak ezaguna dienak ere ikizian. Abizen batek emunetzen izena baserrixai, eta abizen berberak emuten dutze gaur egun izena etxiei. Ez da gauza askorik. Baina igual, hori momentu hontan, bertatik pasetan den ume batek, gurasoi galetu goto. Eta honi, zergatik deitzen die Larreako etxiek? Eta Emili, eta guraso horreik, Emilien historia kontaukuetze. Izenbe memorixiek, ez dau bakarrik izenak eta abizenak gordetzen. Gure izana be eraikitzen dauelako. Berrioe, pleno areto honetara etorri zarien guztioi eskerrik asko hemen izateatik, eta horrengo arte. Agur.